Salama melambi laku kita mintu mas solanasang. Salama sitamu lante melambi totemo ulendui pak nanungan renungan harian toraya allo Senin tanggal 5 bulan Kasera tahun 2022. La tangkaran tu sara pengkarangan sia pasanan tengkota lante allo na sorongan ki puang dolo domai to mai komita sipulung menomba langan puang matua sia tabasa sia talesang tu kadan na puang matua. Mai komi mai ta palaku pak tunduan tamas sembayang. Si patu sielle kan opuang umpakendek pangurandean kurean sumanga mati kalemi. Belanna tontong tu pak kamase sia pak kaboro mi papayan lako kami mintu mas solanasang. Ondong pi lante allo melambi opuang mi kamasiangkan allo baru. Kinanay unangkaran ni tumintu sara pengkarangan sia pesanan tengkoki. Laki lingkan tekatuan laki angkaran tu pesanan tengko sia sara pengkarangan ki opuang sipulungkan lante melambi totemo laurangi tu kadami tula dilesang lante melambi totemo. Bengkan kakinan opuang ki tandai patu borong na tu kadami tu kirangi. Tanding talinga kan opuang melan nasakka sadiakan la orang itu kadama seromi. Lansangan na puang Yesu ia mo puang sia juru salama kiki masambayang mati kalemi. Amin. Ia tu Pak Basanta lante melambi totemo dia lalamai bunga ana surah na Rasul Paul laku Timotius pasala apa angka ngisa saya lako angka 90-an. Ia tu laku basa angka mak pempitu nakua kadan na puang matua apa tumpu itu mintu ulelean tang kebatuan sangat rupa ulelean na to matua baini sangadin na popak biasa ko kalemu lan kamengkolan. Amin. Di pakondi lan misa kada nakua popak biasa ko kalemu mengkaola. Sulu solanasang tu di pakaboro lan sangan na puang Yesu. Iaton na linona sia Rasulu Paulu. Salamisa tu nasanga tau mandu paralu sia melo iamo tu pak biasa kale. Ma olahraga tasangan ni lan lino totemo. Di patorrokyangga tu meloi aagan pak kalian sia untampa rupa mailo. Torro maleso tu patu borongna. Iamo tu kumua anna tontong tu kamalekean sia matoto tu batangkale. Maballo di manta rupa sia mairingan na polalan ombo kamasanangan belan na pak tendeng. Sulu solanasang tu di pakaboro lansangan na puang terromaleso tu patu borongna tu dakua Rasulu Paulu umpokadai sidi iri patunna
tang pirari tu sulapa nani kebatuan. Na satu du kari atunna. Denya tumandu paralu sia keangga masailako. Lan mintu na aagan iamo tu pak biasa kale lan kamengkolan. Lan manda kamengkolan dini umperasai katuan tongan. Lan mintu sulapa sia masailako. Siulu solanasang tu dipakaboro lan sangan napuang Yesu. Lendu mabandaana tulalan katuan. Susi tu naulay misa to mangura di sanga Timotius lan Pak Kamayan. Buda tu magasan na siya may papusak. Den tu tau sorong boko mo dia may kapatonganan. An nalolang maapang ngada salah. Umpa buda-buday ulelean tang kebatuan. Siulu solanasang torromaleso kumuatahe patunna lan Pak Kamayan tu lasita agen dio na apa tang manasa siya tang kebatuan. Mendadi sakkalangan ia keaagan kamalaman siya katang palambiran. Susinna duka belanna kamanguran. Tu nani tuutun Pak Tangaranta. Moy an nasusi to inang pembudaduka ki tu umpake salaat tu. Untang nga siya si teegen ni apatang kiangga. Nulang lambe tu na tang manasa. Di kwa anta tilendok dia may kabesan susito. May komi. Ta tontong pak biasa kalelan kamengkolan. Mengkaola batuanan na umpiongan ni kale siya paaporeanta. Anta palulakoy puang tumintu na. Amin. Ta masambayang. Sipatukan o puang maakure sumanga lante melambi totemo. Mibengkan atu sangatu kinanay urang itu kada maseromi tulamenda dibia sia sulona katuangki opuang. Ia tu kadami na ada ikan umba laki kuah. Tuo lantelino situru pak poreami. Kurre sumanga opuang tu kadami. Opuang matua ki sorong tumintu katuangki allo totemo lan nunangkaran ni tumintu sara siya pengkarangan pasanan tengko tulaki angkaran lan temelambi totemo opuang tunduikan den nopa kiangkaran ni situru pak poreami opuang. Ki sorong tu syulu ki opuang lante ulingkan katuan tumi Pak Kamasian lako kalena lan kamabandaran na tingayoy opuang. Tontong komi usisolan ni opuang. Kelambu tarunoy lante mintu katuan na. Opuang matua mintu katuangki lante Allah totemo. Kisorong mati kalemi opuang. Pagarri ikan siya tanding talingakan opuang. Welan namas sambayangkan lansangan na puang Yesu. Ia mo puang siya juru salamaki. Amin. Salama lako kita mintu mas solanasang puang tu umpasak komi lan ulingkan ni tekatuan.